sasi srengenge kembang kelima lintang lekuan siti sawingi tanah uripun isun kalau sampean mati amungan swarga amin duh abai dung mantan majikan sing ditembangi Bapak Ustadz toir serang mamanya naning sing paling borang asum senajan dari kurang rorakeun hipur tambah lawas tambah kedanan dubos karo tambah lawas tambah kedanan dua pun mamai sapuke mamai ulah lintang sim ditembangi kanggo majikan mening mama Mirza Dewi kayak wis beli sabar matona ya rek ibing ek nyawer ah iya ayo tuh jadi dasar jodoh jadi heeh da ari wis jodoh nama bagian tukar bae ada primen si wis jodoh ngatel bae bagian tukar gak sementara doang ayo mama tona kadi mama tona kadian mama tona deui bapak tona kadian mama tona deui mama tona bapak tona kadian bapak tona kapayun heula sareng mama tona kapayun heula mama tona bapak tona
Lagunya mah durung bro, wis blok 20 juta. Lagunya mah durung. Iya. Allahu Akbar, astagfirullah. Nahan kemunya wetengnya. Ari rika warisan mana makan. Riko lunam. Panjang ke kosindak kok itu kan kendang. Sampai lebak kadieuan. Semono kia. Manik beli. Enakan beli mau. Enakan. Dai kan. Hah? Lagunya mah durung ya nok ya tuh. Kang, iklan mau kan. Iklan untuk 20 Tapi juta. sahur-sahur Maning. Ngenahan itu kan. dia kayak Kadian. wis kejadian pempoh nak. Sebenarnya lagu mau enak, kenapa beli urunin lagu? Allah Akbar. Ya aduh, kenan bagere ora bapak tonah kayak bari joget maning, cenggung maning. Bapak tonah dicenggungi bari, bapak tonah dicenggungi. Hari si tren mah dipledok bari sarung gitu. Cuma ditotok. Oke siap. Aduh, Odin pulang nyusut di banyu mata dingin. Pada nganggap. Oh Mas Yana, Mama Tona kadian, Mama Tona kadian. Lagu apa Mama Tona? Tekan sore Mama Tona, tekan wisan Mama Tona. Papa Tona tangi dingin, tekan sore. Apa cek? Arep meneh. Mama Tona kadian, Mama Tona kadian, Mama Tona Mundur. Tuding balik ke boyo laki aja bu. Awas Pak Asif, jaga nih. Ari anjeun kadieu yang seriten salaki ditunjuk bari sisirian. Ada yang aneh gitu. Naon nu eueuhan. Untun. Ayo priangan. Ya Allah Mama Tona. Iya Papa Tona. Hayang priangan. Oh, bak maning bae delat mani petuding-tuding kaya wingi. Penyanyi kula sampai wudhu tok-tok. Oh, Pak Cinta Damai. Aduh, penyanyi kula aku pesing. Tuding-tuding Mama Tona. Aduh, skema Mama Tona wis joget bareng. Prangsane mah wong nyawer blenak beri gial-gial lala. Turun tok enting tok bebek tok beri didoli kabeh go nyawer. Sok ayeuna naon? Sunda, Sundana. Dasar jodoh jadi. Ya, apa priangan? Sok tetakon dingin ditang-hitung dingin jaluk lagu nek kira aja tuh karena kayak wingin mau Ayo, tetakon dingin kira repoke. Nigang hitungannya nigang apa aja? Oh, piring, wis tenang, piring mah ngolak kemaning. Si penting Mama Tona bahagia di nak kieu mah. Wah, ingat minggu bahan piring nih katanya. Iya. Priangan. Sarua jaipongan blakuk-blakuk gitu. Ya, Papa Tona, runding dingin kira aja tukar lah. Ayo lagu apa mono? Ayo, priangan ya.
Gitu Mama Tona Priana dealnya. Oke siap. Kalau lakina aja dijengkuki baik mancing video shooting anu sonten kalau viral di YouTube loh aja lakin jadi dijengkuki baik. Siap Bapak Tona. Oke siap. Priana kita berjaipong. Awas kayak kudunya makin ke di keramik kamar Mama Tona he lunyu. Apa cenah? Kayak nudis kok. Bosen kita priangan mah. Dasar jodoh kan susah ditambah rumah tangga teh payah salaki tengarti tak gitu. Ya wes dasar jodoh cekang. Ya dasar jodoh yang geus kudu jodohna nya Bapak Tona. Ya siap. Sok ambil posisi masing-masing. Yo, bawasit bah. Awas waktu nih Pak. Bajidor. Mama Tona. Saran Bapak Tona. Bos lautnya. Sok sumangga Mama Tona. Bapak Tona asik. Seperti matu maju dibayar. Bapak Tona. Mama Tona. Ayam disawer Mama Tona. Kan susah ditambah rumah tangga terbayang salaki berarti mandi gimana demahi lupahan bakalan papa seta. Sehat selalu dunia akhirat. Bapak Tona. Mama Tona. Bapak Tona. Mama Tona. Mama Tona. Mama Tona. Mama Tona. Bapak Tona. Masih kan susah ditambah rumah tangga terbayang salaki asal ulah pasilan dodojan munurang rumah tangga sapapun lembet tadi serahkan Alvina long arang bakalan papa sehat dunia yang kejar asal Mama Tona.
Mama Tona asa kula pasilan. Mama Tona atur nuhun. Ya Allah Mama Tona. Mama Tona. Kanggo Mama Tona terima kasih semuanya Mama Tona. Kanggo Nenung Cingalong. Alhamdulillah wetenge kaku ya Bu ya. Kanggone Papa Tona kula keluarga kula beserta rombongan jaluk pangampurane ya Mama Tona. Iya, alhamdulillah senajan gemuyu gak artinya dudu ngecek ya wong ngaguguje ya main. Iya Papa Tona semoga terhibur. Alhamdulillah Mama Tona hewi seneng. Mama Tona hewi bahagia joget bareng takang dipayung ini Kang Eman.